Hello muntina namite ho zosi aliches ku ki times in limna kahin nei kinun na bon chawin nilha pha tu nilha ading in jong Thumantam Meilhei hon revival Thah patti EimiTimeseditorial kunin Thumantam anangai kinu hiti gamsung boina kumni nailam ahi to kilonin Meilhei ho jong ke hambol ta in revival ahin Thah pat ki tawin hiti revival hi kisim phatna ki nei ding hai ki ngo tu na ki nei ding ham ahi lo le thim thu sei na ki mang ding ham wang sei the ahi pui Manipur sarkar in galman cha thaling set a chwa Manipur phai chamven na ding atiu hi akisun pi mama jing diu ahi tan langkhana arambai tingol honjong training vel izat ham khat achei manu ahi tan hichika la achu valley based insurgency group hojong ke ham bolten ahi kirun hiji chun azo chana pan ala diu gin mo ahi aji chu Meilhei ho la hin Valley based insurgency group ho sanga arambai tingol ho jo hi vai homdana ta ajiun koki zo mi tela revival bolding telo ama hodinga bolding umlo hitai tu din muna Meilhei ho lungput le chalo dan hi city state demand bol hileo akilomin hiji achu ama ho thingnoi zo si jong hiji revival a hi gunchu ta apang a hitawi aji chu tua manipula chengkhom ho bon hob zo lo chun independent ahi lo le sovereignty izat a sei wangwa a chalo danu to vet ka in ima gim nam lo abang tawin a hi langkhana tu din muna hi hichan gea pan ala naw hi tu din mun Manipur state sarkar hu na dinga ki hambol jong hidiwin gin mo aumin cm pa hin adin mun alha solo na dinga kalsung khat to jong a hi diu aging mo aumin chukil le ama ho jong ke ho the a hi su ke powin mei chang mei lo a hin man pha ro le ama ho sung jong khu thip jep ji danun a ki sei na hi hiji a chu koki zu mi te chunga khul hlading hi ama ho ki pun khom theina dinga mancha pha khana a gel danun a ki langin a hi amonga jong Meilhei ki ti hi tu chang khat sei na dinga chang som sei no mi te a hiwin azo chanuwa Hindu culture la luda kisial na nei ding jong ati lai to a hi ki ji hin ama ho le ama ho nasata kilhal ho hi diwin jong gin mo om vi November ni sim sagi sang ni le som ni le li zanin zirubom kam ke zairon khu ahin bulun azinga pat saigul kam ke le lam kalanga dampi area le tuikul ahi lo le siden hanga hungal kai ahi kirun tua jong gambe chum chum ahin target na lai diwin gin mo ahi hichan gea Meilhei in pan ala jing lain Thado community international minpua thusu bolhon saitul area Meilhei nupi khat thina ahin dem kirun hitia sei num ahiule zairon khuwa nupi khat Meilhei hon ke chipna anei zuwa ahinglaya ki halli chu ebola thipchan hiu ham thilzo si hi aphebem aumin aphebep khali hi mihim in ima se hi zongle wanin ahin ke vet jita na hi Manipur sarkar lubo hole Meilhei radical group ho hi sumpum mai ni nei tabong ahiu ji hin susit na thei chana susit ding hi ama holung tu pen chu ahitai hichi ho kala koki zu sunga jong gale tul sanga amanam atumbe a choi sang ding lungtum atam kidin Meilhei ho revival hi tu chana ki sim tha na nei hi umbe se lodanin akilangina hi eile ei ki thamle ahu hamle jin hitobanga chu galmi te jong ki mai tu pi ngai ding da na hi hichi gal hi akizo lo le loi tum sim jong phachum lo ding gal sunga sumle pai tam ta lam do ho jong phachum de lo diu nomenclature se ya ham do titter hon jong aga ane diu hi ahi lo le Meilhei ho hin koki zo mi te la a hi khud athil lu ru hitam ti jong gin mo thei a hi kirin a hi gal sungje nga jong sumki dong do hi phachum hle ding a hetan expenditure jong chuti tho ki ding a hin la galman cha lampang hi thasam le na lai danin akilangin iam tia nampi hin hichigala la samna ahin nei khale sumle pai ki dong do zo si hi chi hilna anei le hichi jong chun nam pap ahin ki pu mei theina lai wo hi chule sarkar to ki holding hi han koi to ki holding hi jong le galal ki ti hi athu gin cha sanga ha lo a hi ti jong gel do ngai i galzo na dinga hin kilung to ngai kho in kilung to na dinga hin pan khom ngai kidin pan khom theina dinga hi maya kaizo si sei loading chule mi pi hi WhatsApp group a hi lo le channel ho sanga print media ki ngam jaleo machal na zon ti
Meilhei ho revival a kisim phatna nei lo chu iti he zong le chile nam in khangdo tapon ti chu tu ni la adinga thumantam tu lai dinmun to kisaya Meilhei hon revival Thah pati EimiTimes editorial kuna ihin sim do theu hi chan chu hitan ti